amazina ye yitwa Halima Cissé, umugabo we yitwa Abdel Abi. Inkuru y'urugendo rw'urukundo rwabo yari inkuru y'agatangaza, byaje kurangira ababibarutse abana 9 icyarimwe ku nshuro yabo ya mbere. Halima Cissé n'umugabo we Abdel Abi bakomoka mu gihugu cya Mali. Buri segonda isi iravuga, ibitangazamakuru birandika, amatelefone arakwirakwiza ubutumwa hirya no hino, internet irabyoroshya byose, inkuru ziranyura imipaka itandukanye zambuka imigezi n'imisozi, ni inkuru zigera ku mitima y'abantu kandi zikagira uruhare runini mu bitekerereze yabo. Nayo mpamvu isi hinduka buri munota kuko ejo atari none, kandi burya ngo icyo utamenye uyu munsi gishobora kuba aricyo cyari buzahindura ubuzima bwawe ejo hazaza. Muri kiganiro ni umenyera byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino, ni bimwe mu bitanga ishusho nyakuri yahise igeze, ahigana nicyo bisobanuye ku buzima bwacu. Amakuru si amagambo gusa, n'ubuzima n'impinduka, byose bigashingira ku kubaka amateka. Nawe ubwawe kuba uriho, ubuzima bwawe burubaka amateka. Menya, tekereza, ube maso, kuko isi ntitegereza. Iki ni ikiganiro ubuzima mu nkuru, aho inkuru zihurira n'ubuzima. Mu gihe Halima yaratwite, abaganga basanze atwita abana barenze umwe. Icyo gihe bahise mubwira aho gutwita kwe ko ari kugoye cyane, maze ku tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021 perezida w'inzibacyuho wa Mali Mbahandao ategeka ko Halima yoherezwa mu bitaro byihariye Casablanca ni muri Maroc, byari mu rwego rwo kugira ngo ahabwe ubuvuzi bugezweho. Ibi byari ingenzi kuko abana bavutse ku byumweru 30 by'inda. Icyo gihe bakeneye ubuvuzi bwihariye nyuma yo kubyara. Umuryango wamaze amezi 19 muri Maroc. Muri icyo gihe cyose umuryango ukaba warabaga mu nzu yihariye ifite ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'abaforomo bafasha. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 7 bari mu gihugu cya Maroc bita ku bana babo bagera ku 9, baje gusubira mu gihugu cyabo cya Mali. Halima yakomeje ubuzima busanzwe. Muri icyo gihe yongeye gusurwa n'ibitangazamakuru bimubasa ku buzima bwabo bana, cyane ko ari bo bana ba mbere bari bavutse ari 9, ubuzima bwabo bukabasha gukomeza kubaho. Halima ubwo yaganiraga n'itangazamakuru habashijwe uburyo abana 9 babayeho, kuri we yagaragaje ko ari ibintu bitoroshye, ariko kandi yashimira ubufasha bw'imiryango itandukanye ndetse na leta muri rusange yabafashije kuva bakivuka. Aba bana bose hamwe uko ari 9 bavutse ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2021, bivuze ko bizishe isabukuru y'amavuko muri iki cyumweru ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu. Bose uko ari 9, 5 muri bo n'abakobwa mu gihe 4 ari abahungu. Muri abo bahungu harimo Mohamed wa 6, El Haji, Omar ndetse n'uwitwa Baha. Naho abakobwa harimo uwitwa Kadidia, Fatuma, Hawa, Adama ndetse na Omu. Abana 9 bakivuka, abantu benshi muri icyo gihe nibiyumvisha aho gukomeza kubaho kwabo gushoboka. Byongeye kandi ntabwo bikunze kubaho ko abana 9 bavuka ari impanga ari benshi, ko bose bakomeza kubaho. Kuba abana barabashije kubaho, ibi byanatumye umuryango wabo huca gahigo wo kugira impanga z'abana benshi ku isi, kandi bose bakaba bakiriho. Wabaye kandi umuryango wa mbere ku isi ubyaye impanga zigera ku 9. Ibi byatumye bahita bandikwa mu gitabo cya Guinness World Records. Ku tariki ya 4 Gicurasi 2025 izi mpanga 9 zikaba zizije isabukuru y'imyaka 4 zimaze zivutse. Abdel Kadel Abi nawe yagaragaza ko umuryango wabo wishimye kandi bagerageza gukora ibishoboka byose hamwe n'ubufasha babona bakabasha kwita kuri aba bana 9. Icyo bifuza kuri bo ngo nuko bose bazakura. Buri segonda isi iravuga, ibitangazamakuru birandika, amatelefone arakwirakwiza ubutumwa hirya no hino, internet irabyoroshya byose, inkuru ziranyura imipaka itandukanye zambuka imigezi n'imisozi, ni inkuru zigera ku mitima y'abantu kandi zikagira uruhare runini mu bitekerereze yabo. Nayo mpamvu isi hinduka buri munota kuko ejo atari none, kandi burya ngo icyo utamenye uyu munsi gishobora kuba aricyo cyari buzahindura ubuzima bwawe ejo hazaza.
Muri ikiganiro ni umenyera byinshi mu biri kuvugwa hirya no hino, ni bimwe mu bitanga ishusho nyakuri yahisigeze ahigana nicyo bisobanuye ku buzima bwacu. Amakuru si amagambo gusa, n'ubuzima n'impinduka, byose bigashingira ku kubaka amateka. Nawe ubwawe kuba uriho, ubuzima bwawe burubaka amateka. Menya, tekereza, ube maso, kuko isi ntitegereza. Iki ni ikiganiro Ubuzima mu nkuru, aho inkuru zihurira n'ubuzima.